Tang Shisngi Hadien baka kenhun menteri kala menjur ya ka kendon thamai jaka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar apsau. Kah Nyautrep National Youth Front HNYF ha ka simpalai kala pelong ya ka jingsyong kelan mengor hakmat umat kyang longba hakmat ka civil hospital Shillong. Ban penpau ya ka jing persya ya ki kendon ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar apsau. Badawa badai ban penduk pendam ya gejing temu ban thiet ban pelang jaka land bank na ka act namar kalong persya ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kat kendai spa nyopui. Presiden ke HNYF ba sadan bela ulong baga senggal ada ban IT ya ka sithi syo menteri rangba nadu ka arpotrik nopra arjar psau ba penpau ya gejing bom sangtanat halor kani gejing temu ban thiet jaka ke sarkar ke bansa iPad syaki company berpher bat ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar psau kadai ke belong persya ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kendai spanyol huwei bat ka rukom bat khendo hapo ke jelah ulong bakani ke jingmut bantau ya ka land bank kandan ke jingya tu khu bat ka Meghalaya Land Transfer Act bat kumta dei ban pendam no ya ka kendon lai psau. Kilai i kat kum kajing sedang menjungi peneliti ini ke isu yang kebaidai bagi ke IMA. Mila pelak sya lemba press, hadin bala pelak lemba press. Niklam i yang kanu kajing penkela kanu ke kendon. Hadin tu anda ngila bu ikisti bangun mi ya kani kajing yaki ke bajai-jai. Tekami kajing kela kendet menen. Kajing penkela kebaidai bagi section 34. Kapala tok lupa kapala daima dikena act to override others law. Ya ka kendo ya ka an kapala dan nadu mensyakum land transfer act kila ban override kabuar ka syong bai tang hote ukli do ucerman bat kitu ki member ki badan po ka komiti kapaskol lungo ba menen hadak ki penkelai ka tu. Oh ngitip ngiladan ya ka kendon land transfer act tang bahadu mentaru dang don hi gibayad lai nga ngaday uwi nong suksnong nakaway kisnong kapangan musim kertek ha kasnong nga dang don ki dekar gibayo betit ka haba ka kendon kadan dang day ban penskan susu ya ka kendon land transfer act ya ka LDA henry piwan ra ban penduk pendam sendan ya ka LDA ya ka land transfer act nginomai lat dan liru kani gadi tang kajing sedang kajing ki jong ka HNYF nang ni skmat kan sai i susu nada film kongu ya kajing keren kajungi ya ka pamenta ngidang ya da ka bajai-jai anda lapoi puat ngemban sisu bangin le da ki kam ki bakam kongsan tang ini gentian ku boleh sebut ndu phongot ki mene ki balalong kinong mikmat hapo assembly lagi dang da ruling na ka opposition por bakani sarkar MD kasna ya ni ka ain ban lilam jaka jong kacela Meghalaya jong ka cai beriu jongi umdan iweru unong mikmat ban persya ya kata lada ngiapek ya kani kendon hoi menin ngi ba ka sarkar kala pendam ya kalamut ban pendam no ya kata ka section ka balai pusau jong kani ka namar ka section ka balai pusau kong ba ka heading jong kani ka section kong power to override other act kamot kala klambor kani ka Investment Facilitation Act jong sarkar hadu kata-kata bakala ban thombor ya kalang transfer act ya ka bakala ban thombor ya kiriti ke dusturu kata ka de kentien ka basyai ka batho kani ka section nimla ban piang ya kata dalai leiru namar ba ka khendau ka siap hapa ka bri nyau trak kamdai ka nong kenti jong ka sarkar bawat ka district council ru kadai tang ka custodian ya khendau ka siap kamdai ka try bakala ban le try namar bakjai beliau jongi nyimpat don kata ka instrument of merger bat kari India henry hadu kani ka tarik ka pamenta ngidang yang sok bat kari India halor ki kendon bat ka wai lagi kendon kalong bak sarkar kamdai ban tukular ya khendau ka siap kani ka ladai ka jing thombor ya kajai beliau ka balale da kani ka sarkar MDA wat adin bau kontrak sama dang menin kami ruang ba la on sa amendo ya ka section ka balai pusau jong kani ka kena makan ni habdur bat ka Meghalaya Land Transfer Act henry nganong ibi produk tang gawai ba
kajing temu trong ka MDA hi wat ada musim lakran syai kan kajing temu trong ka MDA kalong bahkan kredit ya kata ka landang bahkan sna ya kata ka bang ka banlum ka banbu stok lupai ki caka kata kajing temu banong banlum lupai ki caka banbu stok lupai ki caka ban phi lupai ki caka nani kata ka landang kalade kajing tengko bat kami kalayan transparan kalau ada kecing itu kau bakal Meghalaya Land Transparan, ya kabag babun di kendon, kawai lagi kendon kabag kerja Meghalaya Land Transparan kaong ba kanundan kanungan kacaka kabag tribal kin di lani kin ay nong kenti sa kinon tribal kecing kali kalong KMD kadai tribal ne kadon non tribal, kesorkar kadai tribal ne kadon tribal nyempat siya ya kata, bat kabadang don kadai kecing kenu. Hakayami banwanra ya kata ka landang kata hi kada kijing itengko bat kami Meghalaya Land Transparan on labiang tang mapin amen ya ka section ka ba lai pusau jong kani ka investment and facility promotion and facilitation act on labiang hanrai bade ban pendo sendan ya kani ka jengmu banwanra ya ka landang balai nyihab ban yeng ya ka nonglem bade ban pendo sendan ya kani ka jengmu banora ay kalanbang kadaw kalong ba manungkong nilai ba kuno kini ki industry kini ki investment kini ki corporate ki balatrikam hapo kami cala Meghalaya nadu na po cement plan ki badan na po Giant Hill shadow ki coke plan ki badan sa West Kasiel sa Sutanga sa tay shadow kini ki industrial area ki badan na po Bernihat baru kilayo ya kacaka kabala pendit pendiang ka sorkar kan kumkaan ka beren hanray hang taru upay ba unong song snong ondon jing paidam don jing yonong ay sila ka sorkar kita ki section di bagala pani kaba praban kaba khnai kita isya kita ki ba isirkay ban ladang ipek ya kata kajing bu ya ka IMA ka Invest Meghalaya Agency kum kata ka nodal agency kabandai maka kabanthit ya kicaka ke puta kacaka maka kabanyo ay kapisa banthit ya kicaka ke puta hilray ladang ipek ya kiway paki section kalakran say bakata kaya niyong dan jumur nomor kabanyat kakam thit saka kabamot lada kadon vacancy ya kaya ni ka high power committee ka general council kan le kata lada ka IMA ka pentuat ya ka lenti jong jingkit jaka jingkwa jaka jong ka high power committee general council kala ban le kata balada ka empala ban thep yo siyo jong ka IMA ka high power committee bat ka general council kila ban le kata hangno ngilap haka sengsar paida bakas ba ka sorkar ka snai kan ban pen kranbor ka sorkar bat banong pada section ka balai pekundai lada ngi bakla himla banra ini sikut hanray ngadong ko sorkar MDA kap ya ka benda ka badai ka khendo ka siap lada di bakla umla banra bi sikut kamut himut ban pelong ye ladi kum kecik sim mendai di bala ban sengsar donbor halor khri breu ban halor ka caka ka putar kata karu kalai jai ka bangi mla ban pediak kajing sna kani kan kalong thik penban kum katu kalong yeng kabagi jaitu ban tray ban kata ban khi ban ksar basyudi da jingdom jingem jong ka yeng kasam di shwa da kali di shwa da ki ha ba khadu di ka nong rem yeng kawasyai kalong ka sorkar MDA kalau dap dilut kalau dap aibar lut sa kita konsultan kiba fair ban ya sobat ngomong ba di konsultan gilong ban aiboy hanay ban ya sobat ba ka sorkar MDA kumno ban lilamot ya ki benta jong jay benriyo